Sebarongera. Uremera kwitaba uyu muhamagaro no gutoranwa k'umushumba ukuragira umukumbi Imana? Yego. Uzobikora ku manywa na nijoro? Yego. Uzosiga ibyawe n'abawe witabe umuhamagaro no gutorana? Imana igomuje ukwihuta ka tambura ikiganza cyawe ingeza bibiri. Jewe Sebarongerwa musore, mbere y'Imana isumba byose, mbere y'Imana isumba byose, mbere y'itorero ryayo, mbere y'itorero ryayo, ndarahira sezeranyije Imana kuba umwungeri w'itorero, ku manywa na nijoro, nzabana nabo ku manywa na nijoro. Ndiyemeje kutazaba umwanzi w'itorero, nzaribera umwungeri, umushumba utarihungurira yego mu gihe cyose. Uwiteka Mana ubifashe. Uyu muhamagaro no gutoranwa ko uhamagawe n'Imana, utoranirwe n'Imana kuja kwikorera, uzoyikorera bijanye n'ijambo ry'Imana nguko rivuye kubivuga. Uzosiga ibyawe n'abawe n'igihugu cyawe witabe Imana izo prozo. Uzoyitega amatwi. Imana igomuje. Mungu akubariki. Atakula kiapo mara tena. Jewe Munyamahoro Patrick. Jewe Munyamahoro Patrick. Ndi imbere y'Imana isumba byose. N'itorero ryayo. Ariwe mwami wacu n'umucunguzi wacu. Niyemeje kwitaba umuhamagaro mpamagawe kuba umushumba w'itorero, nzaragira itorero, ndinde amategeko yayo n'umukumbi wayo ku manywa na nijoro, ndigisha mbatoza igihe cyose. Uhereye none sinzaba umwanzi w'itorero, ahubwo nzaba umushumba waryo, utaragirira ibihembo, utazigera narimo urihungurira. Uwiteka Mana ubifashe. Siumuvalishe basi. Bagukunda kumva akaze kurindi cyabasha kuguhungabanya.
niho umushumba Patrick Munyamahoro kumwimika yuko abaye umushumba w'itorero yezerejwe umurimo w'Imana umugaragaro. Iki ni ikimenyetso